Eh bien, en fait, je suis ravie d'être venue en Macédoine parce qu'en fait, j'ai découvert une école, un petit village, mais avec une école très connectée, avec beaucoup de matériel numérique et du coup, qui utilise ce matériel pour apprendre aux enfants. Et du coup, c'est une autre utilisation des écrans et je trouve ça vraiment très positif. Значи, јас сум среќна што се најдов во едно мало училиште, во едно мало село, каде што навистина забележав во училиштето многу дигитална технологија, меѓутоа истата во исто време се употребува за корисни цели, за да учениците научат нешто. И навистина сум многу восхитена од тоа што го видов со каков елан работат таму во училиштето за технологијата да се искористи за корисни нешта. En France, nos établissements ils sont pas aussi dotés comme ça. Ама кај нас во Франција не се нашите училишта толку многу добро снабдени со таа технологија. Ça veut dire que la relation n'est pas forcément toxique. La relation avec les écrans n'est pas forcément toxique. Parce que vous arrivez à faire autre chose, apprendre aux enfants avec des écrans. On fait des choses positives. Што значи дека ова што го видовме, образовниот процес во ова мало училиште не е толку многу токсичен како што се екраните. Се прават да не биде толку токсично. Мерси.